I evo, prva kapričoza je gotova. I evo je, bijela pičica je gotova. Strašno. Zdravo, dragi moji. U današnjem videu pravit ćemo tijesto za picu, odnosno picu koju ja uvijek pravim. Ono što je interesantno da ja dugo godina nisam znala da napravim picu i muž mi se uvijek smije govorio, nemoj samo, molim te više, samo pravi picu. Sve ok, sve drugo možeš praviti, samo picu nemoj. Ja sam tako dobijala stalno neke recepte raznih tijesta, dok nisam sama počela da eksperimentišem i nađem svoj recept koji mi najviše odgovara i koji je stvarno ekstra. Ono što će vam biti potrebno jeste pola kilograma brašna, soli, naravno po potrebi, ja stavim oko jedne kašike, to jest kašice, one male. Treba će vam pola kvasca, znači samo pola kvasca, ne stavljate cijeli kvasac, i 150 ml mlakog mlijeka. I naravno, uvijek zaboravim, treba će vam 1 do 2 kašike maslinovog ulja. Naravno, ja imam svoj Instagram profil, također se zove Gurmanluk, i tu smo već pravili ovu picu. I neke žene su mi se javljale i pitale može li neko drugo ulje. Ja sam rekla, probajte. Mislim, ja nisam pravila sa drugim uljem, ali ko koristi neko drugo ulje može staviti. I rekli su da je tijesto bilo dobro i sa drugim uljem, tako da vi možete eksperimentisati u zavisnosti koje ulje koristite. Sada ćemo zamjesiti dakle ovo tijesto i ostaviti da se diže nekih sat vremena. Nakon toga ćemo tijesto premjesiti i ostaviti 20 minuta loptice da malo odstoje, da nadođu i onda ide sve onako kako se pica pravi. I ono što je specifično, znači danas praviti i bijelu picu sa piletinom i bijelim umakom. Sad ćemo mi ovo tijesto umjesiti. Lala, molim te, skloni se. Dakle, pravite da tijesto bude srednje mekano. Znači, tijesto ne treba da bude ni gnjecavo, ni tvrdo, nego srednje mekano. Kao kad pravite hljeb, možda tako da vam najbolje objasnim. Znači, dobro umjesite tijesto, dobro. Dakle, mijesite sve dok ne razbijete one grudvice. Isto kao za hljeb, isto kao za pitu. Dakle, nema čekanja tijesta 24 sata, 12 sati, 8 sati. Kako su meni savjetovali. I kako to možda rade u profesionalnim pizzerijama. Vidite, ovo tijesto je već pri kraju sa miješenjem. Samo da znate, treba će vam snage da ovo umjesite. I ja ću ovo sad ostaviti da nadođe lijepo. I ja ću sad ovo tijesto samo malo premazati maslinovim uljem. Dobro je, to je to. I onda ćemo ostaviti da ono nadođe. I sada ćemo, nakon što je tijesto odstajalo i nadošlo,
sad ćemo premjestiti ovo tijesto i podijeliti ga u neke 4 kuglice. Isprava sam htjela 5, ali jedan nam je gost otkazao. Dakle, danas pravim 2 kapričoze i pravim 2 bijele pice. Ja uvijek stavljam ovako ovaj papir jer je iskreno meni lakše poslije za očistiti. Sad, podijelite ovo na 4 dijela. Što gledajte da je što približnije. I dakle premjesite tijesto. Pravite male kuglice. Evo ovako. Evo vidite kako su male otprilike. Ne. Dakle, i isto uradite sa ostalim kuglicama. Ovo će biti one malo veće pice. Ali jako su tanke i mogu se pojesti, vjerujte. A ono što se ne pojede, ja to ostavim za ujutru. Samo fino malo u mikrovalnu. Ne. U mikrovalnu i to je to. Eto ga. Ovo ću da ostavim drugoj kćerki malo tijesta. Obećala sam joj, sad sam se sjetila, obećala sam joj da će praviti ona jednu malu picu kad dođe. Tako da ću joj ovo ostaviti. Sada završili smo dakle sa pripremom jufke i ja ću ovo ostaviti da odmori nekih 20 minuta, 10. Zavisi koliko će vam biti potrebno vremena da napravite ostale sastojke za picu. Ja ću sada prvo propržiti meso za bijelu picu. Dakle, za ovu bijelu picu bit će vam potrebno, dakle ja za 2 pice stavim jedna pileća prsa. Jedna pileća prsa koja začinim, ja imam mješavina začina za grill. Vi naravno možete začiniti bilo kojim začinima koji inače koristite u svojoj kuhinji. Evo, ja sam meso isjeckala ovako u neke kockice. Ne moraju znači biti ni prekrupni, ni presitni komadi. Čini mi se da se fino zagrijalo. Sad ćemo provjeriti. Pa jest. Ne treba ni da gori. Dakle, meso se samo blago proprži. Sad ćete vidjeti to kako izgleda. Znači, ne ono skroz da vam se uprži, jer inače pileća prsa ne valjaju kad se preprži. Budu nekakva suha, nikakva. Uopće ne budu lijepa. Dakle, ja ću prvo pripremiti sve sastojke i onda ćemo ići da pravimo pice, taman dok ono tijesto malo odstoji, a ja ću za to vrijeme uključiti rernu. Da se dobro ugrije, jer pice se peku samo 10 minuta. Ja ću sad dok se ovo meso prži, ja ću ovdje da narendam sir i uvijek ga rendam na ovo najsitnije rende. Jer sir bude tako lijep, tako se lijepo otopi.
Ma, predivno, stvarno. I vidite kako bude lijep. Puno ljepše izgleda nego kad se na krupno renda. Samo kao i za sve treba imati snage. Vidite. Dakle, meso ne morate prepržavati. Meso treba samo da poprimi boju. Piletina je takva, pogotovo pileća prsa, da ona ne voli da se previše prži. Zato što odmah postane suha. Postane suha. Evo, vi možete provjeriti je vam piletina pečena na ovaj način. Dakle, ako je iznutra isto bijelo, ona je pečena, njoj više ne treba vremena. Još će se ona dopeći malo u ovaj. Boga mi ova nije, ova još malo mora. Još će se ona malo dopeći dok se bude pekla tih 8 do 10 minuta. Isto ovako ćemo prepržiti i šampinjone. Sad recimo šampinjone neko uopće ne prži, stavi ih tako, voli da su al dente. Ja iskreno više volim kada je barem malo mekše. I uvijek šampinjone prepržim i moj suprug iskreno više voli kad su šampinjoni malo isprženi. Ja koristim ovako pileća prsa za kapričozu. Lijepo odmotam. Uj, kako miriši, čovječe. Evo je dosadna šćer. Jesi to došla kod mami da ju smetaš? Evo ovako. Dakle, ja režem na krugove. Nikad ne režem. Nikad ne rendam Nikad ne rendam. Evo šćer hoće salame, izvoli. Ali vjerovatno me samo zeza, pošto ona to ništa ne jede. Eto ga, ne. Vidite kako ja to izrežem. Eto, to ćemo staviti sa strane. Maslinovo ulje nam više ne treba, pa ćemo ga vratiti u mjesto. Za to vrijeme se ova piletina ispržila. Ja ću samo ovu piletinu vratiti u tanjir u kojem je bila. Odmah ću staviti izrezane šampinjone. Ja sam to već pripremila da ne gubimo vrijeme. Da video ne traje vječnost. Njih ćete samo malo propržiti, pa ja mislim pa ni 5 minuta. Samo da promijene i oni boju. Eto, ja ih samo malo posolim i to je sav začin koji ja stavljam gljivama. Meni je pritisak na 0. Začepila su mi se uši. Evo, ovi šampinjoni su gotovi, njima više ne treba. Ovo što je pustilo malo vode, nek vas ne sekira. Svakako ćemo to samo rasporediti po pici i to je to. Znači, evo, ovi šampinjoni su gotovi. Znači, samo su blago isprženi. Blago. Jer šampinjon se može jesti i živ potpuno. A kamo ne ispržen. Eto. Dakle, sve sastojke za picu smo pripremili osim bijelog sosa. A bijeli sos ćemo praviti kad napravimo i šta? Bijelu picu. Sada ćemo mi, dragi moji, napraviti prvu našu picu, a to je kapričoza. Ono što će vam biti potrebno jeste, dakle, jedna tepsija i obavezno ovaj pek papir.
Sad ćete vidjeti kako ja to radim. Prvo sklonit ću ovu tepsiju jer mi sad za sad ne treba. Sada ćemo uzeti jedno tijesto. Evo na primjer ovo. Pobrašnite malo površinu. Malo to. Ne previše. Prvo razvaljajte rukama koliko možete. A potom oklagiju. Dakle, razvucite fino da bude tanko na neka 2 mm. Ovo je sasvim dovoljno razvučeno. Sada ćemo staviti malo pasiranog paradajza. Ovaj je nešto prilično rijedak. Stavit ćemo kečapa. Ja to dvoje uvijek miksam jer inače više volim ukus paradajza nego pasati. Trebate staviti malo origana. Lajla ne. Malo origana. Prstohvat. Zatim stavljamo sir. Jednu turu sira, znači ne mora biti previše. Ovako dovoljno da svugdje ima pomalo. Onda stavljamo gljive koje smo upržili. Evo ovako stavite gljive. Eto tako lijepo rasporedite. Stavite salamu, šunku, šta već volite. Fino ovako rasporedite. Što više, to bolje i ukusnije. Joj, kako mirši ova salama. I naravno odozgo još sira. Dakle, sve gdje ste ono malo prije folili, vi sad gledajte da stavite. I znate kako će ovo biti dobro. Mamljac. Vjerujte mi. I malo također origana. Ovo sve stavljamo u pećnicu na 8 do 10 minuta. Znači, ako ste stavili da vam se pećnica grije na 250 stepeni, stavite na 220 stepeni, stavite u pećnicu i pecite nekih 8 do 10 minuta. Evo ja ću sebi staviti tajmer na 9 minuta, pa ako bude potrebna još ona minutica, ide. Sada ćemo napraviti bijelu picu. Dok se ova peče, vi možete ovu završiti, vjerujte mi. Znači, treba će vam jedno čehne bijelog luka ili 2, zavisi koliko volite. Evo ja ću na ovo rende gdje sam rendala sir, isto izrendati jednu malu čehne bijelog luka. Pošto će nama trebati, mislim možete i 2, ali mislim da ne bi preuzeo bijeli luk svu ulogu u pici, najbolje je da stavite jednu. Uzet ćemo 3 do 4 velike kašike pavlake. I to ćemo posoliti, znači nemojte pretjerivati sa solju. I umak za bijelu picu je, vjerovali ili ne, spreman. Vi možete dodati, naravno, ako vole vaši ukućani, malo peršuna. Mi nismo neki veliki ljubitelji, iskreno.
I to je taj sos, znači on se stavlja umjesto crvenog sosa. Evo, meni je sad ovdje malo nered i mene sad malo srklit fata. Ovako. Dakle, isti je postupak. Uzmemo, pobrašnimo površinu, uzmemo tijesto. Prvo rukicama koliko može. I onda razvaljate jufku. Slobodno možete i rukama ako vam jednostavnije. Uopšte nije problem. Tijesto ko tijesto. Ono se fino formira. Nakon što smo razvukli tijesto, stavljamo bijeli fil. Isto kao i crveni što se stavlja. Onda stavimo malo origana. Onda malo sira. Nakon što smo stavili sir, stavljamo piletinu. Slobodno. Nek vam ne bude teška ruka. Vi naravno možete dodati gljiva ako volite, a i ne morate. Meni je ovakva baš ekstra. I odozgo opet sira. Za to vrijeme se vaša kapričioza ispekla. I odmah ide sljedeća pizza. I malo origana. I ona sad ide na pečenje. Vidim da li se ova ispekla. I eto ga. Pizza je gotova. Vjerujte da i ne treba ni minuta duže. Vi ako volite hrskavije, slobodno. Ali ja vam ne preporučila, jer pizza ne valja kad se prepeče, onda ni ovo, kako se zove, ni ovaj, pardon, šta uradi? Sruši kuhinju, moj Alene. Jer onda ni ovaj sir ne valja kad se prepeče. Ja ću ovo sad odmah iskrižat, jer nama gosti uskoro dolaze. I ispeći ćemo još ovu bijelu picu i kasnije ću vam to, kad budem sve servirala, pokazati kako izgleda. Malo mi krug nije idealan, ali jednako ovi ovdje ne jedu okrajke, gospoda. Ja, boga mi, jedem sve. I sad ćemo to staviti na tanjir. Eto ga. I sad u ovu istu tepsiju stavljamo bijelu picu, jer što bismo prljali 65 tepsija. Evo je jedna pičica. Točnije pica. I sad stavljamo ovu bijelu picu u ovu istu tepsiju, jer što bismo prljali 26 tepsija kad možemo samo jednu. I znači ova pizza ide također na 10 minuta. Možda ću nju malo duže, jer ovaj zet što mi dolazi, on voli hrskaviju picu, pa ćemo možda malo ostaviti duže, ali 10 minuta, vjerujte mi, je optimalno. Dakle, 10 minuta je za mene idealno, zato što stvarno pizza bude mekana, fina, ne bude ono tvrda, žilava, nikakva. Eto. A ja ću sad, dok se ova pizza peče, nastaviti da pravim još kapričiozu i bijelu picu. To ne morate da vidite, već ste vidjeli postupak. Kada se ova bijela pizza napravi, ja ću vam je pokazati i to je to.
Muž ne može da čeka ne može da čeka goste da pojede picu. Evo vidite kako se ovo sir fino razlači, lijepo. Muž ne može da čeka, a ona pojede. Fakat je fenomenalno. Majke mi moje. Znači, niko nije pravio goru picu od mene, ja to priznam. Ja kad nešto ne znam da napravim, ja ne znam da napravim. Čak kad sam to pravila tako ružno picu, meni je muž govorio, ma nije loša, dobra je Selma, jedan bi pojeo tu picu. I onda ja mislim, svjesna sam toga da nešto ne valja i onda ja njemu kažem, daj pa Alene, nemoj mi više lagat pizza, veze nema. Ne može se pojesti, znači sjedimo nas dvoje, on jedan žvaće, ja ne mogu da je pojedem. Rekao, ovo se ne može pojesti, Bože mi oprosti, mi smo bacili cijelu picu. I onda sam ja evo našla recept napokon po svojoj volji i mjeri i sad je pizza fenomenalna. Hoćeš ti probati? Eto, da ne bude žena pojela. Sad ćemo vidjeti da li mu se sviđa pizza. Pizza mu se sviđa. Eto, ja odu da napravim još ove 2 pičice i to je to. I evo je, bijela pičica je gotova. Evo, ja ću ovdje, Alene, ako možeš, pošto tamo mi je gužva, malo mi se zagužvalo. Ovu da se ne hladi. Sad ćemo izrezati. Što je dobra. Eto ga. Strašno.